Chungs television zone ba migoita asai jaga butong zang chi tong kapi sumecham na tameng long times the gun female di cham makhatni the People's Chronicle to headlines spine dalo ni Rai Mikhail kum nahilo na bame kalon paday tang may Children Festival rong may Baptist Churches Council tong Christian Education and Literature Department rilang may daikan may ngay mini stadium tameng long ko jaga butong zang lu na charuk nung teri kahokan may te dalanay zimang ri ngalaw te Israel re Hamas ka kau Gaza kan di kau ri suba mai te dalanai ri na ceasefire to mai to tamai kap intact mai hei dalanai tong tingzin tong khong nai ri ken minute leg dai na pangu khau te ri na nai ka hoda kan the US President elect Donald Trump ta hai office ko president tam kan nai mai suna lagut mai inauguration mung hai saga butong zang china khat nung supani the Tamanglong akatni Noni District Catholic Youth Organization tuang third conference mung hai jaga butong zang luna tachat 2025 kore Longchum Awangkul Village Noni District ko kahokan the Zeleng Rong Baptist Church Tamanglong Redala nai hai Tosaram Prayer Center Tosaram Namla Long Ward number 2 Tamanglong District Headquarters ko Rakai Kathante Reverend Chingkyulwan Nangkol my pastor ZBC Minister Sulona Kaipau Ragwang ko tigulokan the Tatkan may jaga butong zang luna tanay nung tay naga army tumayto NSN IM cadet nun tangkul hundung ukru kaubam may tayri gypsy gari akatay litan za tangri pungang pukaw kamding lokante kuma gari tay check su pukaw AK-47 tamay impangkante akat ni military tuang nanu kazat bay may luna pangu ni impangkante to na NSN IM tuang tam ko kumna sana ba may Kukizo representative le Ministry of Home Affairs Ceylon peace talk tat kay kan may ko dialogue tat kay magmay mako separate administration demand su kan may tay peace talk ko income may tilaw kan te tuna coordinating committee on Manipur integrity spokesperson Khoraizam Athoba Rina pian magmay indaw kan te Katang ko migoy na sports tong champa indaw dat ne dalanay Coco World Cup India women team Rina Nepal ta ngamlaw na final ko kan te Bikash Yumnam Chennaiyin FC ko talina ba may dalanay Kerala Blaster ko kum 2029 ngan kang pau sign sulokan the. Kam may suna ting nay lampa indaro ne. Chang may 24 degree to 12 degrees Celsius nay mig lokon kong churut na minute paday kroy na tingzin to kong paday na minute lingun na kanay po. Gaan ko nay gay bonggay zimbang timpo intande. Asay tong kabisu may cham tu kau rina ngalaw te zalo na bamigoy ta. Thank you.